Pozdrav svima i dobrodošli još jedan video na mom kanalu. Prije svega želim da se zahvalim svima koji su se subscribali na moj kanal i pogledali na moj uvodni klip. Taj klip je preko noći došao do 500 pregleda i zaista sam zahvalan na tome. U ovom trenutku dok počnem da snimam ovaj klip imam oko 102 subscribera na mom kanalu. Želim da se zahvalim svakom pojedinačno od vas što ste subscribali na ovaj kanal, što ste podijelili moj klip. I hajde da nastavimo. Ok ljudi, evo nas u prvom svijetu koji sam generisao u Minecraftu. Prije nego što pitate koja je tekstura ili nešto tako, ne koristim nikakvu teksturu. Znači ovo je normalna default tekstura, samo što sam instalirao Optifine i što sam instalirao shaders ili shaders mod. Pa tako daje ovaj malo realistični izgled Minecraftu. Za sad mi se sviđa ova okolina ovdje što smo dobili. Zato što imamo kokoški, malo imamo tu i činovskih gljiva. Izvinite prije svega red mog glasa, prehlađen sam, znači snijeg pada od jutros, ima 1,5 metra napadu. Pa prije nego što krenemo da skupljamo materijale, želim malo da popričam s vama u vezi kanala. Za početak na kanalu ću igrati ovako Minecraft, Counter Strike, neke smiješne klipove praviti dok ne nabavim početkom ili maksimalno do polovine januara Minecraft Premium, kad ćemo moći igrati neke online igre, odnosno multiplayer, Hunger Games. Mnogi od vas mi ponudili da mi daju neke hakovane akaunte, međutim ja to ne želim iz razloga što danas ili sutra taj hakovan akaunt neko drugi će dobiti. I znam sve, promijeni se šifra, ali jednostavno želim da imam svoj akaunt gdje će pisati moje ime, a ne neko tamo ime, ne znam ja. Iako pretpostavljam da se to sve može promijeniti, međutim jednostavno volim da kupim, da imam svoje, da kažem, da imam svoju igru, da se ne moram brinuti sutra hoće li meni nestati taj. Naravno uvijek postoji rizik od hakovanja, ali hakovati akaunt mogu samo ako ste vi glup, klikate na linkove i tako to. Ok, da bi započeli ovo, hajmo prvo da uzmemo malo drveta, pošto će ubrzo mrak. Za sad igram na easy, jer, ili medium, ne znam. Znam da nije hardcore jer ne želim da umrijem i onda da mi se čitav svijet izbriše. I u ovom serijalu imam za plan da napravim, znači, svoje kraljevstvo. Sada ne znam koliko će mi za to trebati, ali ovo će biti jedan dug serijal, jer planiram napraviti veliko selo, zidove okolo, dvorac veliki, ne znam nija, velike farme i tako dalje. I možda naći villager, ok, ovdje imamo i prvu pećinu. Prije nego što počnemo, hajde da napravimo workbench ili ti ga radnu ploču, kako već. Nisam nikad snimao na način, tako da ne znamo je nazme, crafting table ili ti ga working bench. I treba napravim valjda prvi taj, trebam par štapova, da napravim prvi alatke od drveta, međutim ja ću samo napraviti pickaxe zato što stvarno nema potrebe da pravim drvene sekire, lopate, zato što to brzo kvari i brzo nestaje. Pošto mi se ovo mjesto ovdje sviđa, ovdje ćemo negdje napraviti našu startnu bazu da pređemo prvu noć. Ok, imamo ovdje gljiva. Zašto uzmam gljive? Iz razloga zato što možete napraviti onu supu od gljiva ili čorbu, ne znam nija šta je. I evo imamo jednu. I zato su nam potrebe obje vrste gljiva, znači ove otrovne, ludare kako ih već zovete, a i ove svijetle, ne znam koja je sad ovo vrsta gljiva, piše samo mushroom, tako da nema, vjerovatno vrganj ili neke tako. Ok, ja mislim da je ovo dovoljno, ajde uzmemo sve, kad smo već ovdje i gubimo vrijeme da uzmemo sve. Isto tako, ukoliko imate neki prijedloga šta da snimam ili neke ideje, naravno ja ću to moći ispoštovati, međutim molim vas nemojte mi pisati hajde da snimamo skupa ili to. Ne mogu to iz razloga zato što ja radim, idem na fakultet, treniram i pored toga imam 2 YouTube kanala i stvarno, iako bih želio, znači, da snimam sa svima, ne mogu. Znači nemojte sad misliti da ću ja nešto snimaš samo sa velikim YouTuberima, to nije tačno. Neki smo ponudili da snimam odmah, snimam uvodni klip da malo booste kanal, međutim ja to nisam htio iz razloga zato što želim ovaj kanal izgradim sam, da niko kasnije ne bude zahvalan i da uzma neke zasluge za moj uspjeh. Ok, za sad je dovoljno, imamo hrane, ajde uzmemo još par ovih, da probamo naći seeds, čisto onako da možemo za početak napraviti farm pšenice, možda praviti hljeb ili ako nađemo krave da ih možemo, znači, razmnožavati. Ok, ja mislim da je ovo dovoljno za početak. I pošto ćemo ostati na ovom mjestu, ok, imamo kokoške tu, to je dobro. Gdje sam ja vidio sad onu pećinu, to mi nikak nije jasno.
Negdje sam vidio pećinu, ali hajde uzmem još drveta iz razloga. Ok, ovo će malo brže ići ovako, ja mislim. Da li sam fulio? Ja mislim da jesam. No, nisam. Ok, ovo će vidjeti malo brže, čisto da dobijem malo na vremenu. Wow, kako mrzim ove achievemente. Ne kontam zašto ih dobijam kad sam igrao Minecraft i prije. Ali valjda što sam startao novi svijet, nisam siguran. Isto tako planiram igrati neke custom mape koje su drugi ljudi pravili. Kao, na primjer, jedna od tih custom mapa je Skyhouse Survival, ali nešto snimati iz razloga zato što sam snimao na starom kanalu i znam sve što se dešava, ali neke novije mape ću skinuti i snimati samo za vas. Ukoliko želite da me podržite ili da mi pomognete izgraditi ovaj kanal, sve što je potrebno je kliknete taj like dole i ostavite komentar, ili ako želite podijelite s prijateljima, ali to ne želim, znači nema potrebe da vi dijelite po Facebooku. Znam da mnogi traži podijelite, ali meni je dovoljan klip, meni je dovoljan komentar vaš dole ispod ovog videa i ako hoćete udarite like ili dislike, zavisno da li vam se sviđa ova epizoda ili ne. Za sada, ok, ovo je dovoljno, 22, od jedne dobijem 4, to je podosta, 88 već. Svinju, hajmo da ubijemo svinju da imamo čisto njenog mesa. Malo. I idemo sada probati naći idealnu lokaciju gdje bismo mi mogli početi praviti to naše kraljevstvo. Naravno, želim sad da obiđem čitav svijet prije nego što nađem. Pogledaj kako je voda izgleda realično sa im. Ovom treba isto. Ovako ću za početak malo otići uokolo da nađem neke resurse, možda još da možemo igrati. Ok, ovo mi isto treba. Znači imamo svinje ovdje isto, to je dobra stvar. Čovječe, zašto ne volim ovaj biom mjesto? Zato što nije planina. A znate gdje nije planina, nema ni ruda. Jest da ja mogu napraviti rudnik, ići dole. Ovo je bio fail. Ali ova džungla mi tako nervira. Hajde izađemo da probamo naći neko uzvišenje, da pogledamo malo okolo šta ima. Možda, a u stvari ne trebam sadnica, jer sam ja glug. Treba će malo ove breze, možda kasnije. Ok. Ubrzo će noć, ja još nisam ništa uradio. Eno ga. Tamo imamo neke planine, tako da ćemo ići u onom smjeru. A zapamtit ćemo da ovdje imamo kokoške svinje kad budemo kasnije tražiti da pravimo naš farm. Iako će biti jako naporno da ih dovedemo nazad našu bazu. Sorry, malo prije sam dočekao. Iako će biti naporno da ih dovedemo u našu bazu, ali potručam se jer dalek je put. Ok, za početak šta uvijek uradim kad igram Minecraft testa, nađem ovako neku planinu, iskopam si rupu i onda živim unutra kao pećinski čovjek. Ok, ovo je bilo blizu. Za početak, hajde, nećemo coal, moramo uzeti kamena da bismo napravili kamene alatke ili stone pickaxe. Ok, za sad je ovo dovoljno, hajde da postavimo working bench ovdje. Ovdje će nam biti prva kuća. Ne, nisam napravio štapova, nema štapova. Ok, ovo je dovoljno, hajde napravimo odmah dvije ove kamene pickaxe i da ih zamijenimo da mogu odmah coal napraviti, da mogu napraviti baklji. Ono što je jako dobro sa shader mod jeste što u noći baklje izgledaju i glowstone prelijepo, znači prerealistično. I izvinite kako malo nekad počnem pričati engleski, odnosno neke nazive, zato što 2 godine snimam na svom prvom kanalu na engleskom i velika je, vjerujte, promjena kada počnete snimati na našem, znači prvo što 2 godine snimam i imam znači, neki svoj intro na tom kanalu, onda moram odjednom smisliti uvode za ove klipove što da pričam. Međutim, puno je lakše snimati na našem iz razloga zato što ne moram obratiti pažnju na gramatiku, kako se šta izgovara, na riječi, razmišljati šta govorim, zato što pričaš jezik od rođenja, a ne učiš. Ok, za sad je ovo dovoljno, ajde uzmem ovu workbench, ovo će nam biti prva kuća. Naravno, neću snimati ovu prvu noć, ovdje ću negdje zaustaviti ovu epizodu, zato što će biti dosadno, ja ću malo kopati tu, probati naći nešto. Hajde jem sad ta, evo je. Dalje stavimo ovu čošak da vam pokažem kako izgleda to baklja. Ok, treba mi štapova. Ja mislim da će ovo biti dovoljno 16 baklji, neka ostane malo uglja ovdje. Da možemo u pečnicu staviti. Znači, baklje izgledaju prerealistično, pogledajte. Znači, prelijepo izgleda svjetlost dokle. Malo nije realno, zato što ne bi trebalo ovo svjetlo da dođe do ovdje, zato što sam stavio unutra baklju, ali stvarno prelijepo izgleda. Ok, hajde uđem unutra i da za početak napravimo pečnicu jednu. Ili ti ga furnace. Znate što kada je pečnica, jest pečnica. Ok, stavimo ovdje i to bi bilo to. Za sad ćemo se samo zabarikadirati kamenom da me neko ne bi ubio
neki skeleton ili nešto tako. Ok, ovo je ovako dovoljno. I ono što imam plan, sad samo ću kopat prema dole, čisto da nađem neki ruda, možda neki rudnik. Ako budemo malo sreće, možda nađemo i dijamante nekad kasnije, ali ovo je prva epizoda, ne čekam ništa. Naravno, ne želim, htio sam vas isto pitati, ukoliko ovako radim nešto dosadno, tipa pravim zid od 50.000 blokova, da li želite da editujem taj dio, znači kao ono krenem malo pravim nešto pričam, onda kajem ono vidimo se kasnije i ono editujem kad sam završio, nastavim priča kad sam završio, jer iskreno glupo mi je snimati 30 minuta epizodu gdje ja samo ovako, na primjer, ovako kopam. Osim ako nemam nešto interesantno da pričam. Ok, ja ću ovdje nastaviti kopat, a ovu epizodu ću završiti ovdje. Nadam se da ste uživali sa mnom i da ćemo se nastaviti družiti na ovom kanalu. Ukoliko želite da me podržite, kao uvijek kliknite taj like ispod ili ostavite komentar. I ukoliko imate ideja šta da gradim, kako da gradim kraljevstvo, neke slike da mi postavite sve dole u komentare. I do idućeg puta budite mi dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.